Assalamualaikum. Oh, Mak Butet. Oh, Mak Butet. Buka dulu. Oh, Mak Butet. Oh, Mak Butet. Oh, Mak Butet. Oh, Mak Butet. Ade, mulak berpelanga. Engkau mulak be. Coba mulak koi dah. Gua tertumi. Semar sunat kesakali naik. Diambang kau pos sudah pelanga. Anak dan bini mengapa turo? Lahu hajo makar jomu. Nakon kesemulak be nakon. Ada pintip-intipan mui. Kayak ngonon. Atas sudah resoi ngamar laki. Cuma di mata cintanya tulus lahir di jiwa indahkan hancur indahkan luntur indah terpisah orang ketiga sungguh manggi dia siru hati di sanubari kita indah cuma di mata karena tulus lahir di Waalaikumsalam. Hari kerja mau boring nana nanti borong-borong kue dah. Akan rata pulungnya surong anak pendamping nak. Mamen suruh sunnah jarang lu dari besoknya silap di rusun. Jarang tapi ini mau ngapa orang mau jamin di batasan. Bo, itu mea. Tunggu korban. Ada relau pipi orang naik sini mau mayur bang. Bangun dari bisa masuk. Aku senang ngomong dan lu lo. Aram lah. Jadi, ya kamu salah. Nanti itu aku pedongan. Tapi nama biar orang bongkar lu kenal lagi. Ini sudah tercokot lagi kita gitu merotok pelajaran itu. Dia sendiri, asing cerita nak. Aku cocok lalau dah. Sambil perlu pun yang kiri bicara aku marah tu musik. Oh, enggak loh. Kawan aku mana gitu merat, tinggal jung lalu. Nah, ini masalah biaya. Ada orang heping di Jakuku sekitar 300. Namu panggil di Abang Kari sih, marjanji kami marmaji rumput. Jadi melosok ke balik, ingin aku kita pakai jauh lebih ada. Cocok kamu. Puno untuk cocok saja, omanya wasal ko bikin naik banyak slowly lah. Oh, na bebas do, begitu mah. Tuh na dong anak. Nah, hari ini lagi kurakit kita. Saya cepat, ada ulang bergoto Abang Kari sih. Sukia marmaji rumput ini. Jadi cokot kita ke? Wah, na copot tuh deh tuh. Umur cuma dari abang di lopan ben iku. Kita dua hari naik. Udah paham aja lo. Tilang aja lo. Aku ayo lo. Terkuat. Berapa ang narado? Cokot kita ke, dan cokot kita ke. Kasi dito ka? Wala.
Pensa sekitar 700. Kung bisa na ulit dito lang pizza. Usahaw na ito, doon nga, tergantung di nasib dan sulam na Oh, kan ikan. kan lebih merato. Arak ko, pupunin, may anak punin na on. Ngerlago mo. Ya, Yung papulis-pulis ko na yolo. kita nih gila. Langit mahar putar, beronggur mangguncang, mendana merubah tujuanku, mencintai dirimu, memiliki dirimu sampai sekarang. Oke, enggak nih cari itu pe. Kita jolo. Pek ko. Dong iro sa pek ko. Ha, dong pwede pek ko.
macau. Baru ya kita pun semua nak. Udah mampu tadi kita mau nak lepas ini. Dia menalak tolak hati. Ay bongkong. Ile. Siya dili. Kung mamadala ko sa dule. Aw. Habis istri ba yun? O yan na Jevis mo. Istri ba yung punya yun? Polok din na. Habis istri ba yun le? Anong kalap? Biar mo pinap yun? Ulok bayar pasin tu anak naik. Teh yang gue ulak saya. Harana juga dah happy naon. Tapi marutak raku madagungon Honda doon sa ngon motor. Ako 10 kijolo. Lumayan. Meron kalak.
Olo. Dinayuman. Loko sana eh. Sa ko lang happy. Anong SMS ko? Kaya mita mo lang. Okay, biar aku rumah kamar maya mo. Ini kopi le. Mungkin pengen. Dong deh. Tujuh dah mula. Yun din udah. Kimarato. Subatam. Ah. Anong ukos din mahabis. Ha. Nanong din naman din motor beta. Murad na. Nung na tutok. Naraula iso ni. Ano? Saya magari semua yung. Mau narakit tong pinamahan na mga kalima. 2 juta. Pinamahan mga kalima 3 juta. Oh, kahit ka lagi 2 juta mi. 2 juta pe mangkit dibunuh aw. Ang ulit ko 2 juta po, ibayaran na ron. Boleh. Jadi ma. 2 juta pa jadi. Ah, pwede man suhati alay. Halo? Alat, ba't yung lepeng dyan yung 2 juta? Membayari motor beca. Ah, jadi. Alam ko matuwakas. Jadi.